stvarnog, istinskog zapošljavanja, mogućnost opstanka na ovim prostorima, mogućnost zadovoljenja svojih potreba. Ja zato apeliram na vladu, apeliram na profesore, uvažene profesore koji znaju da ih pokušaju ubijediti, da oni moraju učestvovati u ovome, da država mora svoj dati obol. Ne možemo na ovaj način, na primitivan način proizvoditi i uključiti se u Europu. Zato će biti potrebno da država da svoj obol u ovim aktivnostima. Okruženje Novog Travnika, Srednjovodskog kantona je pokazalo da ima zdrave nakane, da ima namjeru proizvoditi zdravu i čistu hranu i mi im trebamo u tome pomoći. Svakako da će od općine i struktura općine Novi Travnik imati znatnu potporu. Evo, hvala vam još jednom što ste tu, hvala uvaženim profesorima. Koristim priliku da otvorim ovaj prvi međunarodni sajam. Hvala vam lijepo, pozivam svi na degustaciju. Ja,